Minister Syang Kumari Matakot Tangalap Kiba, disqualification case Kamari Lena Sayon Margi Manunga Speaker na Sabsaba Kong Tang Lokaluhay na Supreme Court na Wayan Dr. Gray. Di pumapalag suba Manipur State Hutegi Tarampang Tokre School Pagaran si Mission na ahan batangkag ta kandik tiba school humpu sa may palam di lemon balangak school kudi magkasubisan na si pahit kanihan na si Minister na Pong Tokre. Laibag sa President Ramnath Kovind, Prime Minister Narendra Modi, Vice President M. Venkaiah Naidu na Manipur di Miyam da State Hutegi at Mautil Tiragli. Left political parties singa na bitarani sa Citizens Amendment Act kimayok sa tagataba nationwide campaign Manipur doy na sunga siliki autobre. Ingkom sa lisuni taratarita Prime Minister Narendra Modi na may kumhangtok na Rani Gaidin Liu Park kasi awat panantan na park amalay habi signboard pauba tepi na tanbirihay ng kamana pinagpapagdurbi. Amasung Great Britain na USA po panzel mga ani na may pilamdara mga nagsuba Manipur State di Women Polo Tournament kin mapuoy kay. Maya magkrom jari daw ni Embri bas Impact News ni kay kitaksom na hosi pungsa si Pawi Maroy Pao sing miyam da pijari. Supreme Court of India na Manipur Legislative Assembly Speaker da Forest and Environment Minister T. Syang Kumar bu Manipur Legislative Assembly member oibedi ki lokto uhay na Congress ke MLA ke Mega Center tangala ki bawa kada say sayol mari ki manung da speaker na sabsaba kong tang lokal uhay na while tawtar kre Impact News na pangpapaw da Supreme Court ki Justice RF Nariman na lusing ba pens amana Mega Center na Minister Asibu Anti-Defection Law ki makada Minister Pamdiki amadi State Assembly ki member oibedi ki lokto uhay na mamang sahida thaka petition adugi YLC nasi lokto ki bani Tha sige hokiba taramari da case asiga roi hearing sa thaduna just manner reserve tokibani bawasin makatana Congress MLA Mega Chandra amasung Fazur Rahim da Manipur Legislative Assembly ki speaker da makoeri waka asika sabsaba khongthang lokhat pangamdragadi court asida lakna basu khangan ki hairi ningsingba yabadi hokiba ingkumjala sin taramapanda ke Mega Chandra yauna Congress ke MLA anina High Court of Manipur da Minister Syang Kumar bu anti-defection law ki matungina Minister Pamdiki Lauto Haidana petition Takibani, petition to Justman people Gamloy Haidana case Losin Kibadagi. Mega Sandrana income Dalasini Taramapangi, August Hada, Supreme Court petition Tadana case at Tarkibani. Manipulangana Pakaleva School Pagalan Mission gi Manung Sana Ahan Batakak the Kangat Liva School Humpu Asina. Mai palabadi lemhori balanga ke school coding maktasu mission asi paikat kani haina se minister na phone dokre wafamasi Manipur lenga na sindra first emal ground the pangto keba state asina India ki mapung power state amu oi kebe kini fuwa palak subako modi thoramda hai kebani se minister na makata na hai kebada Manipur na thengla basu thengna India ki mapung power state na boy klaba matungda ngasidi hiram kaya da hong malakre lakatori baro basahi asida su lenga asuna education agriculture amadi horticulture ki lamda hen mami eng sang lagani loinena Manipur Police ki modernization ki thabaksu atuwa matamda paikhanaba hore amaramda handak Manipur Police ki personnel singda belt amadi but yanthokpada BDF amadi home guard personnel sing yaukidaba adusu pina bhona rakani haike ngasi thoramadi ki manung sana tongan contingent kunna sarap kiaba mars pars amasu satke amadi handak national ki thakta pothog yana pothok ki mana panglakraba lomi ani dasu lupa lak amamamgi manasu si minister da kusinake Aku isi kesehatan ada berbagai tugas kalau juga manusia output kalau juga seperti kamu itu sekarang kamu kerja itu accept kamu jadi ya kalau kamu lagi orang yang kau bilang kalau itu kau bilang kalau itu lagi itu kau bilang kalau manusia sih kalau bilang kamu bilang berkat kerja sekarang kamu kerja manusia kau CPS की मैपिंग याद करें बिल्डिंग्स की पुलिस कार्य की फोटोग्राफ इसमें याद करें सिमिलरली पंचायत की होगा ऑपरेशन काउंसिल की होगा ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की फिर एरिया की रिजर्वेशन होगी उसके संबंध में मॉनिटर स्टाफ का होगा फाइनेंशियल असिस्टेंट का विजन होगी
Nakal Morumda, Tasik Taramapanda, Tenopol District, Kuding Tabida, officer Amada Toki Batoki, Matanga, Paumisin Hangwahanga, Minister High, Toloki Matanga, Jeneriba, some rifles, personnel at the Mataka Legaloi, Action Lokanaba, Manipur, Lengana, IZR South Pau Paunari Hiki. I Delhi I DGP ne Pau Founder FIR Malokale adagi kano da su IJR South da su akhoi kano to one high hujiki mido adu as per law FIR Malay bin ma hanover to high dana adu gi kan to nari no legal action lawgani kasu kan to ngali Lebaga President Ramnath Kovind, Prime Minister Narendra Modi, the Vice President M. Venkaiah Naidu, and Manipur Miyamda, Statehood Degi, Ifa Fausel Pirkli, Twitter Kutang, the President, Prime Minister, and the Vice President, Ifa Fausel Sipira Kibani, President Ramnath Kovind, Mamangi Mangal Masak Urba State, Oidana Sakat Poidas and Hairi, Prime Minister Narendra Modi, Hai Manipur ina Kolaba culture Tamak Malayam the Masak Kangli, Manipur Miyana Tongan Mahiramda, Sing Taringa, Obelay Bagasigi, Tabakaya Tauri. Lakada Vasahi Kayada State Sri Hena Saukat Poidas and Hairi. Vice President M. Venkaiah Naidu Nasu, Mausagi Pazavana Talabama from Amani Hina Sing Tak Kibakalina, Lakada Vasahi Singda, Kumang Yangna, Saukat Oinaba, Equipment Honamina Haike, Nakalamanumda, Nasi Tripura, Amadi, Meghalaya State who De Su President, Prime Minister Amadi, Vice President Yapa Pausel Piki. Manipur statehood Punkiva Sahi Nifuapan Sugi, Tarim Fali, Rawat Baban, the Sulep political parties in a Sindra Pantoki, Lorena Lep political parties in a Citizens Amendment Act, CAA, Gimayokta, Nimitarani, Subna Satakataba, nationwide campaign to Manipur going a city, how to create, Taramadago Marie Lena, CPIM State Committee Secretary Catherine Mayum Santana, Paumi Singh, the Pongtorapata, Center the Leba BJP in losing Balangas and a Paikaliban National Registers of Citizens, NRC, National Population Register, NPRM, CASA. Constitution ki mayokta sangsilapa khongthang amani haina left political parties na lawe maramadana Congress CPI CPIM RSP ni forward block na singba akal manaba political parties na constitution ki mayokta sangsilapa thawong pu yaning deba phongdokpa oina nationwide campaign se sathabani campaign asina lambi da tokni rang sagal katabanati yamthong khuding da left political parties na satuna lining laison gi khena ba laitaba apun ba India mo oina ba gi pandam da campaign se sathakani haina phongdoki Taramadu Mari Lane and Infali Polo Ground Manakala by Statehood Squad Laisu Katki. 1972 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯂꯣꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯗꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ IPS Nupi Officer Amana Moredi Halakpada, Kuding Tabi Sek Posta, Taranito Subasam Rifles Kuzawana Mana, Tati Tawin Toki Hina Pau, same the electronic media, Kutang, the Maral Sirk, the Wapam Singadu, Impam Yoktaba some rifles full, Lan Uhanaba, Wanabani Hina, IZR South Makedi, Fondorli, IZR South Kitadro Amagi. Matungina Siragliba Aran Wapam Singadu, some rifles na Kaidon the Yabagam Loi, Tasiki Hokiba, Taramapan Ginung Tilpungani Taba Matamda, Ango Masuki Tata Sumoma, Jack Posataki, scanning Len Lantokton Tozilapataki, a Kanva Mariana Bagi Tokibani, Sek Aduda, duty Tabazawan, Sina, Gari Edukarigum, Pocha Kariarongani Hina Singna Bataki, Kudak the Kamki, Gari Edukalva Matung, Gari Sek, Dona Bahidavada, Officer Aduna, Yadabagaloidana, Mahakanano, Kangra Hina, Hanglapataki, Awaikum, Donakibini Hirakli. First na Makatana Tizilubada IPS officer asina mahak official duty gi wangmada Myanmar gi Nampalong Kaitiala Sangsinduna Singaninga or Pochai Kaya Laiduna Gari the Hap gi video footage su Assam Rifles Lay Hiragli. Rani Hyper Mingtol Piton Levak Miam Nikai Kom the Boat Freedom Fighter Rani Gaidin Liu gi Bitam Kiliba Park Nitina Ngak Sen Bitabada Natana Senbitabada Kawi Mothers Association Kamana Tamoy Song and Nungai Tapa Pongdorkli
Ingkum Jalesini Tarata Talebasi Prime Minister Narendra Modi na Maikom Hangdok Lamnaba Matung si Pau the Pagasi Wat Panatan Batanatana Park Amalay Haibagi signboard Fauba Tetana Lag Haina Kamagi General Secretary Ranjita Golmay na Fondorkli Athobi Sugi Sahi Sab Kamarak Sobam Pokemon Torongi Mangoin and a Singmenong Leba Athobi Sigi Mitam Kiliba Fakta Pau Missing Unabada Ranjita Golmayna Faga Sining Tinangak Sena caretaker Tambina Babadi Paga Sugi Manung the Ladiba Zeliarong Furuki Yumzaugi Mong the Sariba Yumasisu Natko Mong the Ningtina Samjin Sajin Binaba Kama Nakayar Kanalangaki Pun Singsin Kibalake Kumon Toramna Lakada Zeliarong Miam na Faga Sida Laktana Sid Chekmanatana Kanana Su Hanni Yembi Haina Penaba Fodoke Among the task Kuntaruk Pang Tokataribat Samaga Mangarak Suba Athobi Sigma Pokemon Toram the Miam Amadilam the Musky Lady Batongan Toma Look Kuting Magna Su Sarukiabi Haina Mahana Fondoke January imarani gi samga manga suba mapok kumon sida aikoi kabui mothers association kama manipur nandi leba ki mapi mapa oireba aikoi gi honorable lady governor amadi honorable chief minister of manipur haireba honorable ani subu function asigi functional president amadi chief guest oibiu haiduna request letter pijabada honorable governor nadi ngarang se regret letter mahak lakpa ngamdabagi chema si thabirai adugi sumathakta aikoi honorable chief minister nasu numittuda ma thabak achin bakra leiduna lakpa ngamroi haiba pau si pijarai ase aikoi gi lebak mapi mapa ani ase aikoi gi wakalon de organizing committee de ngaktang lakpiraga yamna phidam ningai oiraba imarani gi freedom fighter of india asigi mapok kumo numitida hai manama lei manama laga kadhan jangning bagi wafam du haijabni mabani na yaudaba haibase aikoi we are so much disappointed yawi ramagadi kyamuk mapung phaga de haibadu thamjabani adu anyway matungda lakadoriba 106 2020-21 da airaba aikoi gi leba gi mapi mapa oibisingna ima rani gi mafamda मागे मपोकुमो निमितदा लाकपिरगा लाकपिपा ngambina ba tawbi haibase aikoi press media gi thongda haijabani Zenims ki housing oriba director asi lakthoktriba phawa assistant professors senior residence associate professors committee na hayeng mass casually logduna director asi office ta gherau tawgani hairi committee asin hador zero lamada ladiba director asi institute asi ladiba assistant professor gi awab sing si ubibagi mohta anaba recruitment launabada mai on silaga lady Marila Naba authority na no recruitment gi satri bathabaga silepiu hairakli Lona yadaba mongda heroin brown sugar sungpham hangbani haibanu pama 9mm pistol amaga konana thawal police amasung lilong police ki apun magkangbo bana fare hairi para misakadu arapti mai lekai di wahengbam tomba apopale kitraba thaimuni impact news na phangma pauda tomba si thawal police amasung lilong police ki apun magkangbo bana ngarang ayu pung 3 taba matamda drug sungbugi case amaga marila na fagat pani hairi Mana Hydropi Matungina, drug Sumbuki Tabakasi, Tawalgi, Moising Awang Kaitiki, MD Abbas Ahmad, Sai Contrataru, Apopa Kairudin, Amasung Yadipo Kekro Makalakaitiki, MD Feruz Khan, Sai Contramapan Apopa Azizur Rahman, Amasung Makoy, Loinaba, Singi Mahaki Mayimda, Satrapa Tani Palom, Suri Hari. Gasasi, Maka Sataboina, Moising Mayum, MD Rasid Ali, MD Feruz Khan, Amasung MD Abbas Ahmad Fagale Hari. Tomba hari ba misa kasi pakat pa matamda heroin brown sugar sungbuda sa na polong kaya su pakat pagki hairi. Class 10 na mati class 12 ke exam kita mati yeng laga thas ki kunha mathoi March 35 phauba isai nomai lila outdoor the film kap na sima kumhei lab lagani haina joint committee on restriction of entertainment programs na thadro pasero lamada khanglagli. Airport Authority of India Institute of Labor and Baliari Sciences, New Delhi, Jennings Hospital, the State Health Services, Manipur Puna Kusam hepatitis, Lainagi Manam the Miam, the Kangan Kitorma, Nasim Fall International Airport Manung the Pantokre, Nasiki Awareness Program, Airport Authority of India, Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi, the State Health Services, Manipur Puna Kusam Satarpa, Hepatitis Awareness Week Manung Sana Pantokibri. Awareness Program to the Imphal International Airport, Yakobi the Labor Mui Kan Sarkiaki, Loinal, Lemna, Laina Asiki Taste, Tawiki. Mama Sopangtoki. Rimsta launching asi tawraba matungda ngarangna akhoi Chandelda haiba program se tawzure ngasina airport da hayengna akhoina chochampura tawzagani hangchitna Jenimsta aduga loishalakpadana MU su yauna akhoi haiba program asi Manipurgi mapam khodimakta hepatitis B C asi karino amadi masigi lain pathamna kamdoribage haiba se myamda khangnana pathamba pandama mani Manipurda akhoi treatment se hauzakhare hauzakibada hauze chawrangna khoigi mi chahumga kona se akhoi treatment
होजे हेपेटाइटिस सी की पिजरी बी की ट्रीटमेंट दी नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम की मखादा फंगनगनी तौमसुं अखोगी फेज ओइना सी हाना फंगा मतुंगदा अखोई बी से तमना लाक्सगनी Manipur Police की नुपी IPS ऑफिसर अमदा खुदिंग थाबी तलेबा तरांते सुबह साम राइफल चेक पोस्ट टी ताबा एआर राइफलमैन अमना नुपी की काय खुमदा मांग याबा मौंदा सतकी बथों लाइबक थिबिन है ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसु वुमेन विंग न थातरक पसेरो लमदा कन यानिंग दबा फुंदरकले मतंग स्वास्थ्य ब्रेक अमलो सके ब्रेक के मतुंदा रिपब्लिक डे नक्सला पग इरोइनना मणिपुर पुलिस न तंपाकी बफम क्यादा टीबो मगी तबक सतकी बगी पाव मदी मणिपुर म सुमालेंगे तोंगान तोंगान बा ई पाव सिंग पुदन लाक्सगे पैक न्यूज मिंग तादन लेबियो मैम अमुखल तराम नों सरी बुलेटिन सकी मखाता पाव मैम द पिजरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2020 के सेक्शन थोरांग लोकट पोइना इम्फाल पुलिस ना कोनुंग ममांग दलाइबा अंड्रो पार्किंग RDS क्रॉसिंग रेमेडी हॉस्पिटल अमदी बाजार इंडिया दा सदोक्सिंग सेक तौखरे ngasi numin yung matong pung ani minute mga sa pamatam dagina pung ani minute yang kani toy pawba sa takiba sa dawok sek to wadu Impalis ke additional SP operation TS Krishna Tombi ki kaman makhada additional SP Impalis deputy DSP CDO Impalis narcotic cell team SI Nula Porompat Police Station, Women Police Station, Yapun Batim na sa takibani, Maduda Punami Samag Humudra ni toy verified Tokibalo na Masaga Saktak say people daba, may taratari Fagat Hibalo na Makata Bawang Pong sa Tanabagi. Porompat Police Station da Pukre Highway. Besopur District Police की मखादा लाइबा पुलिस स्टेशन सिगे अपन मकांबो मनसु बेसपुर वार्ड नंबर 1 2 मसुंग 3 कोई बदा लाइबा युम सिंह क्वेश्चन थी होम की तबो सतके डिस्ट्रिक्ट अदुगी एडिशनल एसपी ऑपरेशन इमे मखादा पुलिस पर्सनल सिंगना युम संगना खुदोंग थीबा थोखन बया पोलम सिंह लाइवर हाइदना थीबा होम की तबो सतके बनी युम संगना थीबा होम बदा म्यू सामरी रोम मसक ममिंग खंगथोकी थीबा होम बदा वार्ड नंबर 2 दा लाइबा नुपी अमगी युमदा एसपी WY सुंग N10 टैबलेट का फागत की निशा होइना सिनबा गुली सिंह फारबा नुपी दु इवेसा बीबी सही कुंथ्रा माथै मपुरबा एमडी नासिर खानी फागलबा नुपी दु बिसबु पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइवे थौबाल डिस्ट्रिक्ट के सरंगपाट में लेखाई दसु थौबाल कमांडो थौबाल पुलिस अमसुंग वुमेन पुलिस के अपन कांबो बना थीबो मुगी थपो सतके थीबो मददा युम सा मरम दा कमांडो अमसुंग पुलिस के कांबो दना संग दना थीबो मुगी थपो सतके थीबो मददा पुन नुपा नुपी सनी मर फुरो मसक ममिंग खंगदो की लोइना बेल आउट तलैबा मियोय अहुम अमस फागतना थौबाल पुलिस स्टेशन अमखोई मरम दा कुपना तिजना बसिनखरे हाइरी Central GST headquarter Imphal ngasi swasthya hi sewa gi sarga moina thangal bazar da leba Bairodan Maxwell Hindi Primary School the water purifier amadi dustbin school management committee da khosin nakre ngasi pangthokiba sambatharam amada Bairodan Maxwell Hindi Primary School gi headmistress Khwairakpam Srita Devida Central GST Imphal gi commissioner VK Ghelot joint commissioner Karan Thafar assistant commissioner RK Devendra na post sing adu khosinaki थोरमदुग मरी लेना सेंट्रल GST इम्फाल की कमिश्नर VK Ghelot ना हाइकेबदा स्टेट से सही के आगे ममांग हिंदी प्राइमरी स्कूल में स्टेट से लेरम बसिमा पुनिंग थोगनिंगाई ओइरी स्कूल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मखादा लेबाक पोमदा तरु तनाना लैबगी कैंपेन स्वास्थ्य ही सेवा पांगथोलिबा सगी सरुक अमोइना GST हेडक्वार्टर इम्फाल ना स्कूल से तमनिबा महिरोइ सिंगा पबथंगनबई सिंग लोइनना स्कूल की अकोइबदा तरु तनाना थमनबा वाखलंदा वाटर प्यूरिफायर अमदी डस्टबिन सिंग असि कुदोल तमबनी हाइना फोंदोकी माननीय प्रधानमंत्री का ये सबसे ही प्रिय विषय रहा है और इसको एक अभियान और जन आंदोलन की तरह उन्होंने चलाया है जिससे कि स्वच्छता हमारे भारतीयों के और भारतीय बच्चों के जीवन में एक रोजमर्रा की बात बनकर के सामने आए ताकि उनका भविष्य और भी ज़्यादा सुरक्षित स्वस्थ और विकसित हो सके। तो उसी के तहत आज हमने हिंदी स्कूल को एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाटर प्यूरिफायर और जो डस्टबिन है वो हम लोगों ने उनको कंट्रीब्यूट किया है। ये हमारी शुभकामना है इस स्कूल को। यहाँ आकर के एक बड़ा ही सुखद आश्चर्य भी हुआ कि इतने सालों से ये स्कूल यहाँ पे चल रहा है सफलतापूर्वक। जो बच्चे हैं उनको सब हम शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। लोकसभा के एमपी डॉक्टर आके रंजन खांगबौत पांगथोकिबा थोरम अमदा लमदम सिगी नारोल सिंहबु ममा मपाना वारकप वाटपगी मओंदा गांगखिबा वाफम महिरोइ लुप तरुक हाइबदी एमसु MSF देशाम KSA सुक अमसुंग एम्स ना सेरोल अमदा यारिंगदबा फोंदोरक्ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की लालहोलुप सिंगा थमोय सेंगना अनकंडीशनली वारी सानरबा खक्तदा
tangdu laitapa Manipur ama oigini haiba topic da state level open debating competition ama pangthokre competition adu wangkhai angom laikai da leba World United Youth Club ki ground da pangthokibani World United Youth Club na sindra pangthokiba state level open debating competition adu da opposition bands da contestant kunma thoi amsung treasury bands da contestant nipan punna contestant kunma pan sarukya loinana Professor W Nobukumar na competition adu ki speaker oike Sayi asigi January amadagi Manipur da sanaba haukraba ILPS da kasar lomdagi maruina kasar meitei singa zribam da thodo wathok bari leina changlakpa singni komthokpi haina meitei convention zribam na thadrak pasero lamada appeal tarokli matam kaya mamanda ki lenga ki mari leinaba singna sembi dana leirak Imphal yari punglambi ki bamon kampu mayai leikai ki mafam singa su leikai miam na semjin kre lami semjin madu ka mari leina leikai miam na phongdorakpada Imphal yari punglambi ki bamon kampu makha leikai ki mafam singa si kahena pattabana maram warga noma kang tana accident kaya thokli orang leba lambi ki fiba masida lenga ka mari leina singna kaya kana lambi ase sembi na ba taksinra lagli edebu ngasi phauba thabak oina pa khalak tabadagi Laikai miam na sel kaina dra JCP phauba sin dra lambi se semani haike Hauze sanam ki pauda Great Britain na mangarak suba Manipur State Hot Day Women Polo Tournament ki mapoi kre Manipuri Governor Dr Nazma Heptalana polo masana se laibaga sitanatana to palaibag sing da su yam na pam na sanaba masana ma oirakli haina phongdokre Manipur State Hot Day Women Polo Tournament ki ngasi arobe nimitta Great Britain amasung USA ni ki marakta final match sanaki Final match atu Great Britain na USA ba panjal manga ani da baki ba piki Great Britain gi panjal sing adu Rosanna Turk amasung Alice Walls na panjal ani ni amasung Lorna Broadstone na amasan ki USA gi oina panjal ani du Bridget amasung Pamela Flangan na ahan ba amasung ani ba soccer da san bangam ki tournament asigi most valuable player na Manipur gi sanroi Tana Thaudam amasung Great Britain gi Rosanna da taki Tournament aski West Ponina, Jew amasung North East Ponina, Thok Thak na Taki. Tournament the shipping Tharamada Saryaki Governor Dr. Nazma Heptlana is that government as Sindra Lamdamashi the international polo tournament Pantoliba Silebagas Soba my Papa Mani Haiki. Haisna Basanta Kumar Singh Memorial IDT Invitational Open Tennis Tournament ng Selection Kre Manipur Tennis Association ng Makada Imphal District Tennis Association ng Sindrang Silampil Patlaiba IDTA Tennis Court sana ke men's often singles ke final match at the Manipur Sanray Busan Hawam na Nagalin gi Sanray Vilazier Khatebu point taruk ohum taret amadi taret mapan taret match ba piki men's often doubles ke final dana Manipur Sanray Busan amadi reverse karani ke Surana Mezorang Sanore, Larin, Auma, Amasung, Lardu, Tuanga, Anibo, Point Taruk Mari, Amati Taruk Mari, the Mighty Pipigam K. Sataki tennis tournament as Sanaki Basai Kuntramanga, Mataki, man single dana, Bonana, Lucas, Point, Maritaruk, Taret Taruk, Taret Sina, Taret Taruk, Nipan, Sainada, Aduga, Saini Puma, Mataki, man singles kit final dana, Tolesona, this Ebol, Point Tarukani, Amati, Taret Manga, the Mighty Pipigam, Kibagalina. Saya yang kay mga mataki men singles da and dilip na el sarat point taruk saina amasung taruk saina da mighty papido na tournament sa winner o ibang ki DIPR gi director is Balkrishna MCS amadi mahaki mong manung na like ba makoy apopa hasnam Basanta Kumar gi ming da lupalak ani katsaba tennis tournament na sida tongan ba sa hising da tennis sanare bano pa masam ni pibsa sanare sa mga mapa na yadana makoy kangrup singda to hen tanaki Tennis tournament की ऐसी लोशन में कैसे मतरम अतुता लोकसभा के MP RK Ranjan IDTA के president के राम कुमार मोहर की कमिश्नर M Zoe IAS DIFR के director S Balkrishna MCS vigilance के SPS Balaram MPS Dr P Nishikanta Masung हाइसना मंबी सुनातो भी कलोई ना IDTA की मरोइबा थौदांग फर बमियोई किया ना सरुगिया के Anisaba MNC and the Saxon Boys Raj Ningtho Memorial Trophy da PTCC Pasway with the Model Club Singam Khani Mai Fakre Manipur Cricket Association ni Makada Sathakli but cricket tournament skinga si luang sam the level luang popo cricket stadium no sanakiba Taresuba Master Tos Gamkiba Blue Hawk Kraina filling Hana Sanana Bawarep Loke
मैच असगी अहान बैटिंग सानखिबा PTCC पासोइना मैच असगी अपीब ओवर कुंथ्रा दा विकेट अहुम तुरगा रन चामग याखम अपन लोबंगम खी मैच असगी अनिसबा बैटिंग सानखिबा ब्लू हॉक खुराइना मैच का पीबा ओवर कुंथ्रा यौदना ओवर कुंतर का बॉल अहुम दा विकेट तरामक तुरगा सुबनगी रन हुमबुद्रा हुमदोय खक लौदना मैच असि रन मरफु तरुक ता माइखिबा तंखे मैच असि दा PTCC पासोइ ऑलराउंडर RK ब्रायन अमसुंग कुंथ्रा ब्रायन रन कुंथ्रा अमसुंग विकेट अहुम लौदना मैन ऑफ द मैच ताके चथरलिबा क्रिकेट टूर्नामेंट असगी ngasi मॉडल हायर सेकेंडरी अमदी ओरिएंटल कॉलेज की सानाबुंग सानखिबा निपान सुबा मैच तना मॉडल क्लब सिंगा मखाना टॉस गमदना बैटिंग हाना सानखिबा इनिंग असगी अपीबा ओवर कुंथ्रा यौदना ओवर कोनिपान का बॉल अमदा विकेट तरामक तुरगा रन चामग तानिपान लौखे मैच असगी अनिसुबा बैटिंग सानखिबा क्राउ खनाम लेरना मैच असगी अपीबा ओवर कुंथ्रा यौदना ओवर कुंतर का बॉल मंगा रन चाम अनि खक लौदना मैच असि रन तरा तरक माइखिबा नंखे मैच असगी मैन ऑफ द मैच ना रन कुनिपान अमसुंग विकेट अहुम लौबंगम खिबा मॉडल क्लब सिंगाम खाकी ऑलराउंडर अबिजेन ताकी हयें चथरलिबा टूर्नामेंट असगी मापन सुबा मति तरा सुबा लीग मैचिंग सानरगनी Nahak pam apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament Youth Voluntary Organization huikam mai fakre Imphal District Football Association mi makada YWC thambal khong sanabung da sanga sanaki football league asuni panso match ta Youth Voluntary Organization huikam na Youth Modern Club harau robo panjal ani amada mai kiba pibangam ke matches da mai pakraba Youth Voluntary Organization huikam ke sanaroi MRS amasung L Yosnes anina मैच की मरी यमदी निफुतरे सुबह मिनस्ट्रिंग द पांजल अमम संखिबगलोना माइटी हरबा यूथ मॉडर्न क्लब हराउरोगी अमतुंगारा पांजल अदुना मैच की हुंपुतरक सुबह मिनता पोइरे गान बना सनबगम खे नाकम अपाबी मेमोरियल ट्रस्ट के सेंथंग मखादा चथरलिबा फुटबॉल लीग असिदा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा फुटबॉल टीम निपाना ग्रुप अनि थोना खाइदोक्तना सानारिबा फुटबॉल लीग असि हेंग सानागदबा मापन सुबह लीगदा साइडा खेटिगाव साबा लीगकाय अमसुंग KFC मपाव अनिना लंबा तौनरगनी Youth Affairs and Sports Ministry की माइकई की तागिया लाइव साइड की सेपाक ताक्रो इवेंट लगनी हाइब वाफमबो सेंटर अस लाइव सेपाक ताक्रो सानरोय क्या पेन फोंदरकली मिनिस्टर की थौंग असे स्टेट असगी मसिन तुंखलक सेपाक ताक्रो सानरोय क्या बो नम थबगी थौंग नि हाइना थमलकली नकल अमरमदा तागियल साइ सेंटर की सेपाक ताक्रो मसाना से कक्रबसु अतोप स्टेट सिंह लेबा साइ सेंटर सिकदी सेपाक ताक्रो इवेंट असे ककप लेत्रि हाइरी मणिपुर प्रेस क्लब पाउमी सिंह उनबा मदा साइ तागियल सेपाक ताक्रो मसाना से ट्रेनिंग तौरिबा लोइना हंदक आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट उमफमंगा सब नेशनल स्कूल गेम्स 2020 पांगथोखिबदुदा जूनियर कैटेगरी दा मणिपुर रिप्रेजेंट तौदना गोल्ड मेडल फंगलखिबा सानरोय लाइश्रम बिक्रमजित मैटेना हाई यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राधेश्याम जुलानियाना तागेल सेंटर ता लागमलगा सेपाक ताक्रो इवेंट असि सेंटर सिदगी ककलगनी हारम बगलोइना सेंटर सिदगी इवेंट असि कक्किबा सिमक स्टेट असि सेपाक ताक्रो मसाना सिबु पामजना सानरीबा लोइना नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट क्या दा मसाना सिदे स्टेट असि माइ पुरकलिबा सानरे क्या गे लाइबक थिबनी मणिपुर नंगसी फावबद सेपाक ताक्रो मसाना सिदा लाइबा पुमबि ओइना माइ पुरकपंगamba से तागेल लाइबा साइ सेंटर की यामना सावब थौदांग लेरि हाइखे स्कूल गेम की कोई नुपी नुपा की मेडल गोल लौरग लाए सी नुंगाइबम खंद्रे मरमदी सेक्रेटरी मणिपुर लागा अखोई इवेंट से लौथोअनी लौथोएन ऑर्डर थोखरे है थोइब ऑर्डर से करिगुम हंतोप यादो तारगदी अखोई सानबम से टाइगल खत लेबनीना साइड खत लेबनीना सानबम से अतोप मीन्स आदि अखोई हिंगनबगीदम अखोई सिदगी तोखिता सिदे कक्थत पेर तारगदी अखोई पुलप पुलप मांगमिनारनी अतोप मीन्स मरी लेनब अथॉरिटीसिंगना सिनबियु थमो याम सोक्चै नुआजदे असोयमना मचिन तुंखला लेबा इवेंट अजिबु योखत पिगदरा हारगा चिंगदनबगी माइक्रोन लाकपजिदी प्लेयर खुदिमक की माइकैदगी नुआइता फोंदोकचरी सेक्रेटरी ने यारगदी थोखरिबो ऑर्डर दु कक्थत पिरगा कोई प्लेयर की दम खलगा हानगी मोंग दम हंजन बिरकनबा हाइजरी All Ziribam Sports Association and Sindra Ziribam Higher Secondary School की playground टीम तरा तरंग सरू यादन सानबा होखिबा अहानबा मरांग टेम Jyoti Chandra Memorial Invitation Football Tournament 2020 ngasi sanakhiba ahanba semi final match ta Sunrise Clubs Kadam Talana Ziri Police Goal taruk mangada baitiba fikre semi final yado match ta hayeng Singrivon FA masung UBFC Mark Khulin sanargani चलिए सही है जनवरी तला माथोई की तरह हुई फाव इंडोनेशिया के बाली द पांगथोकी बतरे सुब इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप 2020 द मेडल अमसुंग पोजीशन फंगनख्रबसिंग ऑप की थरम पांगथोखरे थरमदु नेलिट इम्फाल सिदना काम पतलेब मसिगी ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोखिबनी थरमदु द योगा चैंपियनशिप ता तोंगा तोंगा कैटेगरी दा गोल्ड मेडल फंगनख्रबा DECE 6 सेमेस्टर की महिरोई गांगमई गाइगांग मिलियू
silver medal fanglakraba yoga instructor L Vijayalakshmi amasung marisba position tarakraba assistant director finance DS Premjit Pui kai khamda but pugaloina taram okay Arabida bulletin as headlines samana miyam da thamjari Minister Syang Kumar unki mat thangalakba disqualification case ka mari laina na sayon mari barong the speaker na sab kong thang local haina Supreme Court na wail daw kakri Ni pumapalag sa Manipur State Hutegi Thorompang Thukpay School Pagkatasa Mission na ahan batang da kan kaniba school kumpuwa si Mai Palabri lemang ribalinga ke school puding magkasubmission si Pai kalagani haina si Minister na Pangdukray Laibag sige President Ramnath Kovind Prime Minister Narendra Modi amadi Vice President M. Venkaiah Naidu na Manipur kimiyam na State Hutegi ay proposal pirakli Left political parties in the Mitarani Citizens Amendment Ekimaya Kusataka nationwide campaign Manipuri go in the Sungasuni Hodokre. Income talis trate the Prime Minister Narendra Modi na Maikom Hagdo na Barani Gaijin yung park kasi awat pa na tanbatan na park amalay having a signboard forward set pita bata kamana pena pa pangdropi. Amasung Great Britain na USA bo pantal mga ani da may pinamdara mga subas Manipur State a women polo tournament ki mabuhay